Mahurra gitu izoberi ya nyuma y'ebazyo tukwerekere omushija byakatonda Alex w'imyaka 55 y'obukuru umutuze we cyaro w'amanyonyi abuzireho ahizoba we no mucyara we Katushabe Edis babire nibija kugiturwaho erizoba buri kutagurukana twacera ahacyareki turebe enshongezi okuzuhwire konkoku ebidara bebiri izoberi ya nyuma y'ebazyo nibyo byatwacira Katushabe Edis yatugira ngo omushija we nubwo araba mu buzireho izoberi ya nyuma y'ebazyo nkonka abasha kubaha abantu abarye nyuma y'ekikorwa eki kandi ogu yaromereza abana b'abakuru ecyari kugira ngo aba batwire nibamusindikire bigambo bari kugira ngo eje mbaga tekabaho na nishebo ubwo mushija mazire nawe emyaka mushanju nkamushegwa hurire nakora no mushija ebe byona nimpanya ngo nikatemba eize ekarabamo abana bene bagamba ati bakunyendo muka ebe byona birahabwa abana no mushija hari insubira nabana nibo bamwine tikujangare hari ariyo mbana beye Katushabe yashaba byakatonda ngo ko hari arijeyo amukwasa abana be we abase kweyongerayo ngo ahabwo kuba tacubasa kuguma no mushijoku enje bo kubareba shazire hejo nyo mushija hari arugeyo aje nyereka hindagire ki ahindateka abana banje ningashinya ije muhereza abana be nyuko atomuhanda na nyinjene we chairman we cyareki Samuel Rusiba nagira ngo okusyana rizoba tubakombaje kirigireho omutakogu kuburaho ahizoba ryembaga chairman yayongera yatugira ngo okukuba muterire sumu yabagira ngo ariyo kandayine amagara marungi okuvembaga eyo yagana okubawo twageza konyo kunonya na nyini imbaga kubanga na nyini imbaga omusajja oyo yatubula ko munsonga je tategeera nayo kuvolo tugezeza konyo kunonya kumbaga yona twanonya naye ekaungez zali sawanga 12 kitundo bemu nemfune esimu je nali simanyi ngeva kuyeye nyine omusajja na nyinimu nga ngamba chairman cyenkusaba ndio abana bange be wasibye nze ngendi ndi mulamu tewali yampambye obula ne tutenzeka Chembo Mary kandogu arenyina wa Katushabe Judith yagira ngo omukorogu abaguruho kandi yashaba mukodomi we karga yokwe hona hayesherekire aije bamukwase abana be atyo nawe atware muharawe aze kureba ecyo garaho irabana nanga shaka mpe bipapara nyoka gira ki abana kabatwara ko batu bakabire ku rugari nyina ni imfovu nanuzuga bwo kugira ngo abana bagire ki batungu kubarabeho nako niwe nicyo ndukufaki iki hari ikindi kintu kufata ndikwenda ngezo mbaga zabona nyinzire ngo mutahiwe mbaga ibi biro tindi kubimanya kandi namukadayi ko nkanyo we nyenda mazima bije bakwata abana bo barondo mu mwanya go barabagaruremo owanje mukwate mugendane makuraga gashakwa Bashir Karema.